Hallelujah. Hallelujah. Pai mai le afionga paia le atua. Ya la langa ya Yehova le lalolangi uma. Yo tau au auna ya Yehova. Male fia fia. O mai ia o tau. Iona luma male alanga fia fia. Se upuna le atua. E lui matau wina ai. Le tatou vi inga i le tai au le nei. Tari tonu wa sau I tonu le fale o le atua. Wa sau e te alanga atu I lau atua. E te leo sau e te whawhia fia I se tangata. E te leo sau e te whawhia fia I le auna le atua. E te leo sau ona le team. E te leo sau ona le au whainga luenga. Ai whai mai le fionga le atua. O te sau e te alanga I le atua. Mai e whai mea fia fia I le atua. Wa e sau ona lau fia fia I le atua. Tari tonu alanga fia fia. Whai mea fia fia I le atua I le tai o nei. Mea I le nganga o le atua. E le aise poto. E le aise malosi. A o le nganga o le atua o lo whiawhio a I tonu le nei whale. O ia whamanuia ia te oe. O ia pai atu ia te oe. O ia pai atu I lau loto. O ia whamalolo ia te oe. O ia na te whamalosi ia te oe le nei tai au. Sauni ai lau loto I le tai au le nei ave lau viinga I le atua. Au ane e manatu ana nafi. Au ane e manatu I le aso ana nafi lau alu. Yes, the day is gone. Today is a new day. O lo whaia le atua le aso nei. Toi mawhau iai. Toi whawhau ai lau mawhtanga I le atua I le tai au le nei. O le wainga I whampa. My knees and cry, holy, holy Lord, holy, oh holy, yeah, holy, I clap my hands and I say, glory.
langa pa ia o le atua. Awane ia whaia lo tātou malosi. Awane ia whaia lo tātou poto. Aia tātou whalangalango atu ia te ia. O ia, o loo iai le talia mea. Ai mafuta atu lo wanganga i le atua i le tai aule nei. Ala atu ina atu i le tama. Whalenga. This is what the Spirit was talking about. Take it away, T. Mafuta pia o ile tu. Into this building, you brought your burdens, you brought your pain. Jesus has a message for you today. That when you leave here, you won't be the same. Yes. So you tell me you've been to your physician. Look at you, there's been no change in your condition. Reach out and touch the Master's robe. There's healing for your life. Oh, your body and your soul. Sing it, God can heal. God can heal. He can deliver. He can make and He can mend your brokenness. He has a miracle. To fit your needs. Once you trust Him, you will receive. God knows, God knows, God knows about your situation. But with every test and every trial, there is a revelation that God is able to supply every one of your needs. He's here to touch you, heal you. He'll set you free, He'll set you free. Whatever it is, God can heal. God can heal. He can make your brokenness. He has a miracle to fit your needs. Once you try, once you trust Him, you will receive. One more verse. So by the time that you leave church today, the gateway, my prayer for everyone in here is that you'll have Jesus healing. When God will do miracles, He will fit your need. I want you to go tell the world what you have received. Go tell the world, go tell the world, God has healed. God has healed. He has delivered.
why don't you claim it today and sing it with us? Sing it. I have received. Sing it now. I have received. I received your healing, Jesus. I received it all today. Oh, I received the blessing. Come on, church, sing it. Open up your mouth and sing it. I have received. Take it today. Jesus is giving it to you now. I have received. Sing it again, God. God can heal. He can heal. Yeah. He can heal your brokenness. Maybe a miracle to fit your need. Once you trust Him, you will receive. Sing it, I have received it. I have received. And for the last time, sing it, yeah. I have received. Le tuaro mātou tamai le nei tai au. Mātou te atu I lo no whaali'i ma le loto ma le nganga maulalo. Sa mātou suru whai atu ia te oe mātou e le tangata ato toa. Mātou wanga usia mo whale tonu ono whawhita uli mo whangatau le saufuanga. Ai whawhai le tua I lo mana whamano no. Whawhitai I lo maliu ma le tongi o ato toa o umauna e tāpena, o umauna e saunia, o iai le ato toanga o whamalo longa I o mātou tangata e le ngata I le tino, sili sili I nganga. Whawhai tamai le ne tai au whamali wai lo nganga pa ia, o e pai atu, o e pai ane, o e pai ifo, I so se nganga wa, e le eise tua oi o lo wano patunoa. Whawhai le tua o e whamanuia, o e whau, o e whamalo loi au whanau le ne tai au. Mai se au pito matua, e o atu se tasi au pito jiti. A te inana fwoi le atali, I ala ne o no whatau toli e whane mai. Ar mātou whatu tuanga I ata mai, ar mātou whawhai le tua, o e whamalo loi le atali le tai au. Whawhai le tua e lo mana. Whawhai lo malu, whawhai lo whamaoni. Whawhai e te lawe ai e te whatu lai. Foi le viina I ata oe le tua no mātou tamai le tai au. Whawhai le tua. Mātou te atu I ata oe te le tali tuali mai nei mātou. Ia oe le tua le nei tai au I no pa ia maloma. Blessed be your name, Jesus. Marui e lau whanau le nei tai. A mātou sauri atu, whamare atu le lau ai o e tāpena. E ala le maruniu o lo walo pena. What a joyous morning it is this morning. Se aso fia o se oli sanga le nei tai au. Le ngata e mātou mori mauina, le whamari wai o lo wanganga pa ia. Mai whau, mai whamaruia, mai whamalolo. Ai mau foi le avanoa mātou mai e whamanatu. Lo maliu Yesu Kirisoe. Ona o le mau o rumo o lau sila te matarefo. O ai ea e mātou te mai o e manatu mai ai. Ai o lo whamaoni le. Ona e le ai se tua oi o lo whatuma. We bless your name, Jesus, this morning. Whaftai lau wharatanga. Tai lo bruia, e ala lo mali. Ora lo swafi sura e le matuta. Amen, amen. Praise the name of Jesus. Atu alala me lalo whaftai. Awina tatou.